I te rongo tonu te rohe o te tairāwhiti i ngā ripuripotanga o Huripari Gabriel. Hioi, kua whakarewa hia e te whare hauara o te aitanga hauiti me Toitū Tairāwhiti Housing. He kaupapa hō e kia ne ko whare Manaaki ara Manaaki Housing. He kaupapa e ngā kaunui ana kia whai kāinga no ngā whānau i kāinga kore i a Huripari Gabriel. Aha, ko te roa o te ara hau manu kei mua i a rātou, kei tua o tā wauwau te rā e whiti hoana ki rungi te hapori o Uwawa, anei rā te pūrongo a Cruz Tangira. He rā hirahira mo te hapori o Uwawa. He oro kohanga hau hoki. They couldn't believe that this happened because this doesn't happen. And within the fact, to be quite honest, from a you're a whare, and then in 2 days, a whare coming down the road going, oh gee, that doesn't happen. I tēnei wā ke te pā tonu ngā taumahatanga o Huripari Gabriel i te hapori nei. He oi, hei tā kere, he kaupapa tēnei, hei whakahiki i te wairua. Amazing way to transition spaces of Māori, from Kahupō to Māori ora, Māori tau, and that's been major influence of how we're going to move forward. Kāre e kore, hea waua rawa tēnei kia Tautini Glover. Kua ngaro atu āna taonga katoa. E ai ki aia, hea waua hoki te pātai atu mo etahi āwhina. It's hard. I live by myself anyway, so it's been hard reaching out to my whānau, my parents, and my whānau that is huge in Uwawa to house me during that time. Haunga anō tōna pauritanga nāna te maringa nui kia noho haumaru ki roto I tēnei whare hau. I've been very lucky to be housed by whānau, and now that I will have a space of my own is even more humbling. Mō te anamata, ko te aro matua mō ngā kai whakahaere kia hoko ngā tangata kāinga kore ki tā rātou whare motuhake. Repairs for floods, for flood damaged homes, assessments, home assessments, health protection assessments, and actually getting whānau back in their home who've lost their home. Te kaumārua ngā whare hau nei ka koha atu ki ngā whānau. Cruz Tangira, Te Karere.